Sound test, sound check. Baliktad. Sound test. Siak ni Manong Jun. Siak met ni Amak, Da committee for the sound test, sound check. Okay na. Ay. Adda kami Manen, dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters.
Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio. Siak ni Manong Joe, Siak met ni Ama, Da Committee for the Duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. intay pabak na di kultura tayo, Literatura nga Ilocano, babaeng sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karubada kami, ada kami, manen nga FDD, amang liwliwat ken nagpakatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Okay, good afternoon everyone. Apo may sama na po Domingo, tinti pa nagkakatwa et iti mabilang ket
22 po iti June. Mo talaga nga sa Bollywood pa nang ibagak. June 22 yan. Kaya di man na pong kablaaman di happy birthday iti nangabak ka pong Municipal Mayor iti Iling Ramon, Sir Giovanni Macabio Vizcara. Yan, happy birthday Mayor from the 4-decade duo from XFM and from LGU family. Ayan. Take oath to isuna di Jaya province and then dito to Ramon Isabel Antonio June 30. Yan, Manulang Aldawen and Mangrukin Apo iti pwesto na. And for our outgoing mayor, thank you so much Apo for serving the people of Ramon, Sir Jesus Ladaran. Yan. Talagang kasta ti politics sinubla da Apo ti pwesto. And sabi ko mata, may tumot ilang tayo kada Sir Banong Wino Giovanni yan. Ket tanto ko malata ti kanayon nga Jollibee iti LGU. Anyway, congratulations kanyayo new sets of officers adamot ti di ka mo naman ti incumbent nga nangabak matik nga malagip pero datalong handa ka line up something like that. Congratulations kada kayo amin. Okay nga Rod. Number Incumbent ni ko Engineer Terte, Ma'am Mirna Navarro, Candido Natividad, Melvin Cristobal. And then the new set Attorney William Vizcara, Dr. Adriano Sabado, Charmin Honorio. Ay, ni Ma'am Rita Banantay, kaya ko. Incumbent. Damalipatam. So, hangko nga ibaga katawang tilistak dito. Kompleto, 8. 8 da nga talaga. Yan, anyway. Iti number apong mabalin nyo nga pag-requestan 0905-808-1259 o daman bilang sunata kahit yung mga gan agdaod kalagay pagayam yung katropang June and katropang John Mark para dito yung programa mi Napoluan Adda kami manaw dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting ka ni Jai Tinag 95.7 soon to be into July 6 actually rugi na mo DJ Tuki Karaw iti programa ta ngam ti kamo no nag-try randa ako na ba di isogarod ang mga holder gamin nga wan improvise natipay mo dati ko amin okay na siguro basta ko ital-tal baga na laing Okay nga Rod, once again, number to dial 0905-808-1259. Okay, tiraman. I wanted big diamonds
So nga, mata na dyan, pagparabawang hindi nga nakita tatoy. Anyway, kadagiti dito Facebook, nagadutan nga nag-comment apo, kanan ni Benilda Tagavilla Aguda, hello and blessed Sunday karuba Sir June and handsome JM watching from Doha, Qatar. And kuna namot ni Apo Kagawad Albert Valderamos, happy Sunday mga bro, kablaaw man amin nga tagaraniag ken kastamet kanyayo nga mga pro nga mangtud tiray aw ken liwliwa iti amin nga dumdumleg agra agyaman mga bro kana yan. Thank you so much sa Apo Kagawad Albert Valderamos. Isuti ko na unaan nga nang nagparami diti political jingle during the last BSKE. Yan. And we hope nga tatad December ket agsasarak tayo manen Apo Kagawad. And matuloy ba ang talagan? Yeah, may tuloy. Akas ko na ni Apo Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Alam na this. In chat na kanya. Apaw! Kanya ko na. Isagsaganan to baging bro ko na. Kaya? Ato agparamid. Wala. Nang nangruna kini Valderamos. Apaw! Talaga mo. Kaguna na pa ni ka istorya miyo. Good PM mga idol kablaaw man amin nga taga Burgos nagilian Isabela. Pahikan tayo man po di Babylon. Salamat ko na naman. Ano ko na ni Lloyd Rosete? Rosete. Sikat ti Facebook, di ba? Siya ti YouTube. Mong gayam. Naimbag alto mga idol June and pa-shoutout man amin nga taga-taga ko na taga-taga Oscaris. Family Rosete ken Bayan ken Santiago Lorenzo. Agyaman Lloyd ti Kadu Ilaga nata. Ilaga ko na naman. Ilaga nata. Iya siya Agustin. Hi mga idol, happy Sunday po. Ken pa-shoutout man kada lolak nga Roque Jones Isabela. San Roque ata. San Roque Lolak Jones. nga, Taga San Roque. Dito yung San Roque Jones. Kung ta. Aha. Isabela ken para-request man da inka man. Okay, damdamang ituloy si Kamat. Juan, dito YouTube ni Binilda. Binilda, hello mga idol. Have a blessed Sunday, Sir June and handsome JM. Blessings watching from Doha, Qatar, and a blessed Sunday from Erica Tejano. Reggie Tabliago, pa-shoutout mo na po ti Tabliago family, ang madam maglaba ni Rodel Tabliago, Ronald, kantatang kong nagapuja taltaron, Rolando Tabliago, Senior, ken Rolando Junior, yan. Iti Barangay Pilar, Ilagan City, yan. Naimbagal daw, ti Domingo tayo amin, karuba, ken katropa, yan, yan ni Kuya Joseph, agdarap nga, Nag-birthday. Tapos ni Ate Rhea. Hindi kalman man. Ni Ate Rhea. Belated happy birthday kanya yung adua, dita. And stay in love. Stay in love. Kaya syempre, good afternoon mo. Kita tayo anak ta. Tipo niya. Rian Joyce. Agtarap. Yan. Okay, Rod. As requested, here is our second piece as requested. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. One the wicked carried us away, and captivity required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? What the wicked carried us away, and captivity required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Let the words of our mouth
when we remember Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Nabitin lagi niya nagsala. Ayan, kata ituloy tatay bumasa nakatato ti messages nga ginandat mo nga gulwon man dito'y ada paglasinan na. Okay, kung ano ni Yesha Agustin, hi mga idol, happy Sunday po. Kan shoutout man, kadalola kayo nalpasatan. And Shirley Cristobal, kung na shoutout man sa mga kaibigan ko ng BC Forever from Shirley ng San Roque Jones, Isabela. Request ko man yung sabon. And Marcia Yoma Busway, hello mga idol, happy Sunday everyone. Pabati po sa mga taga-coastal area ng Isabela, sa Makunakon, kadagiti Badwa family, kakabsat kong da Michelle Yoma kan Marian Ramirez Yoma. And kung nanamot ni Rosalinda Lorenzo, blessed Sunday mga idol, pa-shoutout aming taga-barangay Estrella, San Mateo, Isabela, lalo ni nanay ko nga ni Virginia Malday, kente anak ko nga ni Natasha May Lorenzo. Pa-request man tay Uncle Berting, thanks idol and God bless. Nelly Lazaro Alberva, kung ano naman ito. Hello mga idol, pa-shoutout po, pa-request nga idol ng Anusak, thank you. And Los Viminda Iglesia Roderos is watching together with Minda Almerol Sabado. Now it's your turn. Yan, Gilbert Kalimag, pasyarat naman po sila Papa Boy, Ken Emoy, nga madama nga dindingag. Tikaruba from Salay, ang adanan Isabela. And Reggie Tabliago, para Festival Seng, Bislak, Salain Timayat, mga sir, thank you. And Klein Ira de Guzman, hello Sunday, mga idol, kablaog man nagiti bisita sa mga taga Makatal, idol ni Rodrigo Orma, Jacinto, Ken de Guzman, family nga madama kami dingdingag to Siro Kumanga, Parkas Jai, Boksit. Ayan, and Edward Danaw, good afternoon mga idol. Pasyarat man dito ay Apari, Cagayan. Ta kami Jay nagpa-picture kanya di kalman Jay SM City to Gigaraw, Cagayan. Oy, agyaman kami po. Wow, thank you so Taga much. Apari. Ako, Edward Danaw. Malasin mo lata tiragsak na nga nakakita ka na kami di kalman. Ayan. Wow. So, aday taunay apo, ti kay kayat mi, datay umasidig kayo. Ayan. So, please feel free. Ta feeling mi ngamin ko, kay kayat na kami. Kay kayat yung ti Ilocano song. So, nga, maragsakan kami apo. Ayan. Hang kayo nga agduado ang umasidig. Okay. So, Yan, good afternoon mga idol, mga karuba, para kayo ng song na Isem, thank you, and God bless. Okay. Yagyaman ka no. Aha. Una, iti pa nagkablaw yung kada kami, bayawag, kapete ko ma. Ngam, nagadaya gadayo kayo mo. Tawas ni, sige. Ano? Okay, pagyaman namin lang po, di nag-invite kada kami di kalman, iti kapuklan, iti spy when no Itawis Security, isip pa mo na kami, di man lagi, Itawis Security Proactive Agency Incorporated, yan, isang spy po. Thank you so much for inviting the 4-decade duo, to all board of directors, ayan, officers, ayan, thank you so much. And congratulations for having a very nice coffee table book apo ngay na programa da. Ayan, iso din launch na dirabi, that's why adda kami di jay. So congratulations, detaket mabalin nyo nga idulinan. Yan, forever, for life, ta nagpintas di pa naka-imprenta na. So, that's one way of keeping memories. Hanga dagi puro ita cellphone lata ti ayan dagiti picture. Nagmayat no, ikabil mo iti may isang kasna magazine type, and then that's it. Ipa-imprentam. Yan, nagmayat. Tika di. Okay nga rod. As requested, here is Bizlock. Para ti Tabliago family. Anataya ay apo na ama, Norman sa ay nagkanas kanayon at nga iablat, dakkel ti pamagina, macho guwapo ako nada, karig na pa
napay tay bambanti kas ar-arya itirabi anya nabislak nagmayaten abislak anyan abislak nagdakilen abislak anyan abislak at datanay umagat nagsakiten ti ablat tay bislak ay maulawak danobiyok anataya ay apo na kaang ama norman sa ay nagganas kanayon nga iablat dakkel ti pamagina macho guwapo ako nadang karing napay tay bambanti kas ar-arya itirabi anyan abislak nagmayaten abislak anyan abislak nagdakilen abislak anyan abislak at datanay umagat nagsakiten ti ablat tay bislak ay maulawak anyan abislak nagmayaten abislak anyan abislak nagdakilen abislak anyan abislak at datanay umagat nagsakiten ti ablat ay bislak ay maulawak. Okay, nga ron na po. Dito tayo umana po nga pasita programa. Subli kami with more songs. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors.
Miss Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jeba Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Miss Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Okay, accessibility kini pagaymo and still with you, katropang June and katropang JM, nga kaslahangan na puyat apo, idirabi. So, Alas 3 di barbangon na dito kami pa iladalan. Ayan. Pati mo, alas 3 di makasangkot tayo. Antaro mo arak ng rodirabi. Oh, reklamo ka. Napana jidala na pa nakakit-kita iti agmanyanita ko mata kumuyog akka mo tinakita. Okay. Alas 4 da kanu mga napandag iti El Shaddai. Anyway, dito yung apo XFM ko na ni Mike Earl Libatike. Good afternoon mga karuba. Pa-request man ng bibingka ni Maria Ilocano, Chacha. Bibingka ni Ilocano. Kasal DJ ko dati eh. Kasal DJ Spanish iti Texas. Eh, madi kasal jay. Okay. Ivan Lorenzo na imbang daw karuba. Exciting from Plagdel Village, Santiago City, and Mayan Baybalo. Hello po mga idol, pa-shoutout po naman kay family ko dyan sa Philippines, Flores family, yung kapatid ko dyan sa Mendoza Building, Dainara, yan, and Robinson Kabukag, shoutout po karuba. And last but not the least, Jason Cadornio, yan, shoutout kini James Cadornio nga nalaing agkapi, salamat po. Yan, ore kapi kayo nga kapi, basta iti kapi kumakat Santon Plus Coffee. Yan. Santon Plus Coffee Mix. And good afternoon to Apo Punong Barangay Dennis Cardenas. Magandang tanghali sa inyong dalawa. Pa-shoutout naman sa Barangay Calao East, Conana. And Joel Manuel, naimbag nga daw yung Apo Karupa, pa-shoutout man, dagiti taga General Aguinaldo Ramon Isabela, aglalo kini iti kapis ti Pusok, ni Maria Eliza Manuel, and Sally Francisco. Dan sharing, shoutout po sa mga Kabalogs member, San Mariano at Meraki Garden staff. Also, Ma'am Lynn Marcadia, happy Sunday. Si Kapay. Nagpatinggag tayo. Good afternoon sa inyong dalawa. Shoutout po kami dito sa Paway, Ilocos Norte. At pwede po bang humiling ng isang kanta na Christian song? Ayan, meron kayo yung kantang This Is My Prayer For You. Thanks po kung naman. And ni Johnny Benitez, Good Sunday Idols, Ejamanta Gapulot. Alay ko kay Jared Benitez. And ni Ate
Maribel, kayan kini Kuya Jason kana. Hello Manong June and John Mark. Happy blessed Sunday. Please sing If You're Not Here by My Side. Thank you. It's Jason and Maribel Garcia watching from Salinas, California. Ayan, gapo tayo sa ti kabisado ta, that If You're Not Here, isang aro ti tiraen ta. Okay, so that's the set. Ata di Danom. sonata ni Apo Menudo ni anyaman naga na ni Menudo tatayan. Robbie Rosa. Yan, kita aman kita. Binudon ni Fresca. Ay, iti lead singer na kita ni Robbie Rosa. Robbie Rosa. Ayan. And ka-grupo dalaang nagita do mga member nga sikat mo tan itatakas la kumakini kini sinaga na kita. Okay, nalipat ako. Ni Anyway. Eric Clapton. May orimesa lang malagip ko kuma. Kadagiti Menudo. May kabisado eh. Aji nagkanta ti si Bangs. She bangs, so baby when she moves. Ricky Martin. Ricky Martin. Yan. 111. Iti youngest member, iti Menudo, iti dekada 80 apo dayta. Isudadagiti ng pasikat ti just na explosion, my love for you. It's explosion ko na. And of course, iti hit single na to, If You're Not Here by My Side. Ado. Iti nagsisikog iti dito iti puso nga sonata. Ado ti Sisikog talaga. pinanagana dati anak dati Ruby. Yan. Adamo lagi din ng panagan Robby iti. naman. Adamo lagi din ng panagan iti Rosa. Made. Menudo. Minudo. Ilocano mate. Anang nga iti kaya mo? English. Isa ti request dagarod, di ba? English. Once again, dedicated for the individuals who once tried to live in the 80s. Gotta catch the plane at 7:30. Why haven't you come to say goodbye? Time is running out and I'm still waiting. I'm so lost without you, I could die. Yesterday you said you loved me. Everything seems to be fine. Today you're not here, I'm so lonely. It's the waiting that's driving me out of my mind. Don't know how we'll sing in that big city. How can I perform if you're not there? This will be the worst of all my journeys. The image of your face will follow me everywhere. I need your tender kisses, the feel of your hands you caress. Your perfume has me burning by your yearning to touch you and need you so much. If you're not here by my side, can't hold back the tears I try to hide. Don't think I can take it. I know I won't make it without you. If you're not here by my side, only your love keeps me alive. No sense in dreaming, my life has no meaning if you're not here. Okay.
like you. Well, if you're not here by my side, only your love keeps me alive. No sense in dreaming, my life has no meaning if you're not here. Okay, once again, that's it. The song called If You're Not Here By My Side. No awan ka, dito'y din na. Sa nariga, mga talaga, no, naruam ka nga, adda iti katakta ko na inay mo, tapos adda talata nga mang titisop suporta king ka, kasla kumakata kami, abong kumakansyon, nga, no, adda kumamot ti ingungutan ni John Mark nga, umaylata agbibuya king kuana, no, kasta nga dati palabas na, bigla nga mapuka o so how would you feel in that sense talagang nga nasakit mata nagrigati ag-perform if you are not there yan looking down at the stage nakita mo ko awan DJ bakante dito gawin na something like that hindi kita launay. Okay, nga rod, pagyamanan tayo iti numero 1 apong sponsor iti programa nga Adda kami manan. Of course, iti Yes to Health Wellness Center nga agar-arami tapo ti libre nga check-up kan konsultasyon. Ito'y matapong nga magatang nakitira dumadong nga produkto iti Yes to Health kas kuma iti Santon Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Nature Soya Coffee, Turbo Dietary Supplement for Santon Men, Plus Herbal Oil, Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Visionless Plus, Clear Skin Beauty Soap, Premium D3 Coffee. and Santon Herbal Tea, and di barbaro apo nga produkto da Ayan, Santon Coffee. with Ayan. Collagen and glutathione. ayan apo Dami ya Jin eh. Ay dagay mo herbal oil na ibagam kaya mo. Juan Bagacon and kuna na ni Jason Cardonio, shout out kin ni James and pasen ni Kathy Carnate Ramocal Respision and Bang Aldo Caruba, shout out ken lakay ko Crisanto Respision ng Marasat Grande San Mateo Isabela. Thank you idol once again from Kathy. And Pati XFM Santiago. Carmen Bartolome Fernandez, nagapo DJ ko tayo jay XFM XFM. Santiago. Ita ka YouTube o concentrate pa lang. Okay. Ni Rara, kung na para kayo sa mga kadaan nga, ay, naku, basa mo tayo ni Bibingka ni Maria. Ayan, ni Slorak Medley Cristobal, happy Sunday morning to you, Kuya Jun and John Mark. Shoutout man kadagiti aming nga Tagalawag City, Canilocos Norte. From Monching Cristobal, watching from California, USA. Wow. Yan, pagka USA. Pagkablaman na amin dito ay palengke iti Solano. Nang nangruna dito ay Lapitan. So yan, RTW, thank you from Greg Lapitan. Kablawan na lang kanon ni Marisa Lapitan. Kastamot kadagiti anak mi. So the Donabel, Gremson, ken Evian Lapitan. Ken amin nga Lapitan family. Ngadumdungog. Thank you. Happy Sunday, everyone. Okay, April Tamayo Manawat pa shoutout po kay Mama Norma Ambatali, watching po siya. Thank you Oy, po. good Yan. afternoon. Good afternoon, Auntie Norma. Yan. Madi kami nakadagas di kalman, madi mimit amo ti ayam moon. Yan. No, radyo ka ba inti Dati. farm machineries kwa nga balay? Yeah. And Mary Jane Castro Farinas, kunana dito inaimpang aldo user, shout out man kinilakay ko nga ni Roger Farinas, madama nga agning dengeg, ket kunan namat ni Ira Urma de Guzman, hello Sunday. Hello Sunday mga idol. Kablaawa man agitoy bisitas mi nga taga Makatal, idol ni Rodrigo Urma, Jacinto ken de Guzman family nga madama nga kami agdingdingeg. Dito'y Sirok Timangga, pa-request man iti buksit mga idol. Nag-comment mo na di YouTube bata. Last nga dito'y kunana ni ading Lirio Santillan, Kill It, iti Binibining Pilipinas candidate number 2 iti 1958. Good day ko yang June and ading ko agwapo John Mark Rabahal Pastor. Dani kompleto, dani inikantigoton deta. John Mark Rabahal Pastor, pahikablao man ni Mayor-elect tayo. Happy birthday manang Giovanni Vizcara. Yan. Thank you so much for that greetings ading Lirio Santillan, Kill It International. Kompleto, Yeah.
ka John Mark Rabahal Pastor kung nanangarod. Kaya iso mo gamin tinagan ko na may mention. Aya, DJ. Okay. Watching from Ambatali, Ramon. Pa-shoutout po from Rodel Valdez. Nangarod, kita Adi request na ito, tagapulot. Dito YouTube, request na dapat tagapulot. Ada nabasak to nga nag-request iti manatampa. Kaya wala naman na. Agpukaw. Okay. Agpukaw. Apo dito Facebook no medyo nabayagin tay ngamin nabasa agpukaw. Ayan, nadatig buy-buya ka no Jikone, Hong Kong. Ayan, wala ni Marlene Limos. Hello po sa inyong lahat dyan. Watching from Prizes Mart. Ayan, Siam. Ayan, Cheng, Chunwan, Hong Kong. O, di ba? Chunwan, Hong Kong. Check it, Polot. Speaker. Okay, madi ka unay nga masasidig dito na pig-city volume ta boses mo. Mari ina launay bumigay DJ at ipitik na. Okay, that's requested. Denggem mo biyag ko, denggem ti baga, ay ayatin ka, kasta ka magkaniya. Denggem to'y aso, iliw to'y puso, nabayag lang idin, aditan naging lili. Tenggem to'y gutog to'y puso, aw-awagan na ka, denggem ka din ala, umay ka to'y sibay, puso umay payapay, tanong maep-epan, iliw ken senay. Nililiwet ti karinyuni, ayat ti damdamu, tinayrot nga rako, abuyugan ti asaso. Ililiwet ti agit na samsam, itngem tagapulot, asa bayan tiyak apro sa papiras ti bukbuko. Ililiwet ti areng-eng, magtitilang itilapayag, kung may kanubiyag ko, mailiwak ko na iken ka. Kasi lang. Adayo na, basta. Alright. Nagpa-pop siya. Denggem mo biyag ko, denggem ti baga, ay ayatin ka, kasta ka magkaniya. Denggem to'y aso, iliw to'y puso, nabayag lang idin, aditan naging nilin. Tenggem to'y gutog to'y puso, aw-awagan na ka, denggem ka din ala, umay ka to'y sibay, puso umay payapay, tanong maep-epan, iliw ken senay. Nililiwet ti karinyuni, ayat ti damdamu, tinayrot nga rako, abuyugan ti asasog. Ililiwet ti agit nga samsam, itngem tagapulot, asa bayan ti apro sa papiras ti bukbuko. Ililiwet ti areng-eng, magtitilang itilapayag, umay kanubiyag ko, mailiwak ko na iken ka. Ililiwet ti karinyuni, ayat ti damdamu, tinayrot nga rako, abuyugan ti asaso. Ililiwet ti agit nga samsam, itngem tagapulot, asa bayan ti apro sa papiras ti bukbuko. Ililiwet ti karinyuni, ayat ti damdamu. Alright.
Santo Miguel, kung na dito'y shout out, dito'y Anaw. Okay. And Absede Dress as Akapuyan Junior, pa shout out man, Kuyang, kung na. Okay, so hello, Absede Dress. Yan, And kung sa atoy kasla kabats ba ni man ading ko atoy. ni Well, aji kabats ni ading ko atoy nga pa teacher mo lang. Yan, tinagan na kang ABCDE. Absede, yan. Right. Amok. Tama lang ABCD. kaklase kiting Absede. Oh. Pero timanong namon tinagan na. FGHIJK. Madi. Ano nga? Adaan ang kamot. Ano nga? Siyempre, maganda yung pangalan ng kapatid niya. Absede. Kaya gumawa din ng paraan ang mga magulang. Gumawa din sila ng cures. QWERTY na. Good afternoon to new Sangguniang Bayan member iti Ili Ramon, Dr. Adriano Ganda Sabado. Oh. Doctor of Philosophy. Herbal Medicine. Like, amo na katatuto at hitug ti silpo ginagan na dati Maed. master degree in education. Tapos at dapat iti master's education iti philosophy, something like PhD that. nga. PhD. Tapos yung ano pa, Yeah, and MPA. MPA. Meron Nagdanig ba? baling Public Administration. Nagdanig baling nga seso dito yun. Seso. Oh. Seso. Okay. Ira Urma di Guzman Hill Idol Jun Serials pa request man ti Froline. Isu ti request ni uncle ko nga Galdong Urma. Thank you, Idol. Ayan. And Hogwarts Cruise. Hi, Idol JM kanta man the J Scooter. Ano na. Pa-shout out man the family Coloma from Nueva Ira, Kabatuan, Isabela. The home of election. Medyo nagulong election ni the last election. Okay. And naimbag nga daw mga ano. Apeksisina, dito'y chat mo ading Hogwarts Cruise. Okay, siyempre ni Raimundo Co-op Ko TV de la Cruz. Wow, menudo 1985 karuba, good data. Shout out man kay amin nga taga Co-op sector Dagraman from Co-op Koy TV. Okay. Ngarod, ano DJ, anak kayo mo kantaan? Asyak di ko at dati nag-request ni mana tampang tatay. Rhyme ka na. Juan, kapot hami apo nga nabasa DJ message yung nga buo tata malarimang kami akan kansyon tatay 5 bas dito'y screen. Ket iti biruki ko on awana napukawan. So pasensyan. Anyway, ore no hami nga nabasa data nga pangablao at timet apo Aji. nga rot DJ Tempo kanta. na di kalman manong ako ajay. 130? 127, something like that. Sige man 127 maman. 127. Yan. 124? Maday, napartak sa launay. Diyan na datin. Eko. Halos di gay labing ng sabak sa kinat dindong manisan at taligintun. Hugat sobray kasuri naman imbay mawa basini kabagayadi. Manatampang amit tampang inuntanan sa ulunin namit tundong manaubag ang inubat inuntanan sa profilein na minikab manatampang nambay fikang mga tao kasobra ikinagkataw inuntapikin sa FB halos po na pagkaraw nan sa puro na muslim nan sa baba na bugalin nan sa puno baginugot nan sa baba na balupot kikanya bingula bitsuri bitangay kaya ka sa baba nagpilipo bitanda mana kay sa baba binta ka sa apang lika na bibingka pusang di bumasa sa pulo na angel sa pulo na angel sa pulo na muslim sa baba na aitan sa pulo na islam sa balang munafik manate manahok manabungang panon manatampang gulo ka amit tampang inuntanan sa ulunin na mitundong Back up na rin. manaubab may oran ka inubab inuntanan sa profilein na minikab manatampang
Sana all na naman isan, sana all na Muslim, sana all nagpapansin, sana all na di kayan. Tabi-tabi yan, kinigulaloon, kinamawagin, pagkipantaloon. Basta ka ba mo man bidsuri, basta say ka pa rin, nakakadiri. Bala-bala matating kamig kataw, o pakila ka sa sexy na bimbosaw. Pag-iba din sintin eh matamaan, bato-bato sa langit, kinamahampanan. Manatampang, amit tampang, inuntanan sa ulo ni namit tundong. Manaubab, inupak, inuntanan sa profilein namin ikan. Manatampang, one more time. Nambay flick ang mga tao, kasobra ikinagkataw, inuntapikin sa FB. Halos muna magkaraw, sa pulo na Muslim, sa baba na bugalin, sa pulo bagay nugot, sa baba na belopot. Kaya niya bingulay, bisyo bitanggang, kaya ka sa baba, kabilapot bitanda. Manang sa babo, bindagang sa abang, lika na bibengka, musang di mabasa. Sa pulo na angel, sa pulo na angel, sa pulo na Muslim, sa baba na Sir, sa pulo na Islam, sa bala monafik, manate manahok, madabong pangalan. Manatampang, Okay nga Rod, agsubli apa to iti pagayam yo kalpasan ti sumagmamano apalagip. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church.
At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With Okay, POEA so license subscribe to Pagayam yun, and still with you, Katropang June, and Katropang John Mar. We don't collect fees. Still love. Beware of 104.9 illegal recruiters. XFM
Pacific Star Exciting! Kuna na nga ron ni Alex Kuliga nga pa-shout out man dito'y Special Kalao, thanks to Cordoba, Rainiers Isabela, Private Kuya Resort Mark. Kalao. located at Rook 3 Kalao. San Sebastian, Ramon, Okay. Isabela, Kalao in front po na of San kagaya. Sebastian Kalao po Integrated na School. Pa-request Come mo and today, enjoy the Mang following birthday. amenities. And Marivic and Private Aranda, pool with big watching cabana, from KTV Bahrain. room, wash And area, Miriam grill Constantino area, na imbag air Alda user conditioned June. kubo, God and bless the mo. whole villa. Hindi na Rainiers kayo Private Resort, and for inquiries and Joke lang. reservations, Sir, kung please nala, call nailawan po lang ni Bugatti June. Okay. 0955-573-9706 Martinez, shout out po. or visit their Shout Facebook out page. po kay Angelo Rainiers Balikod po. Private And Resort. Nilda, Kapsat Nilda De Leon, hello, good afternoon. Kuna na dito ay Good Facebook. PM AM ko na. And the team at YouTube ni Normalita. Hello, happy Sunday, idol. Request naman ti Malo Malo. Na mo yun, hanyo mo, Ajagarod Yellow Rose. Ayan, request ni Ate Elsa. Sapay ko matakantaan nyo. Norma Bermudez Sato, Uriah Sir, and Whitey Clips. Hi, idols. Happy Sunday. Shout out to all my relatives in Ilocano Sur. Idols, I will request your song, Lasang Ed Halsema, for my mom, idols. Thank you so much. And ni John Mutt, request na katuloy pa rin by Neo Colors. Please, thanks, and happy Sunday, Karuba. Ayan, most requested ka no, Jay. Mga natampang di kalman, di kasaran. Kung ni Kuya Joseph. Eso nga rod. Aha. And Maricel Kaingal, magandang tanghali po mga sir. Pabati po yung bunso kong anak na pasaway, si Panching. Pa-request nga din po ng Kuton Talon. And Philippine Alegado Lazaro. Hello po mga idol, magandang hapon po sa inyo. Pa-request nga po ng happy birthday song. Isagot ko kini po Mayor Giovanni Vizcara. Kasangay ito ta. Happy birthday po Mayor. And Rubelin Madumo Avila is watching. And Chenia Lecar Realiza, idol, bakit wala kayong signal dito Itsyage? Dati ang lakas, ngayon wala na. Kung ano man yan ay hindi na po abot ng aming kaalaman. Okay, pasensya na, hindi namin alam ang sasagot. Pero kanina nagda-drive kami way here in Santiago. Meron naman. Meron nung malapit, pero hindi ko inon nung malayo pa. Okay. So hindi natin talaga alam ang dahilan. Okay, malalaman Tsaka po natin last week mamaya. talaga, no? Wala. Last week wala dahil pinasok daw ng tubig ang antena natin sa taas. It's not safe nga i-on. So hindi pa nila ito na. Inantay nilang matuyo muna. Okay. Wow, man. And Once again, sa July 6 po ang opening ng aming programang Adda Kami Manen, Digito Gigaraw. So simulcast na po yan, dalawang station na. Isa sa 95.7 Tugigaraw City and 104.9 Next FM San Diego City. Yan, good afternoon to Dr. Derek Vizcara. Yan, thank you so much for communicating with us at kailangan natin pumunta after our program. okay. Actually, gustong-gusto kong pumunta pero because of this program that we cannot tawag doon, decline. Gusto niyo Yan. ba? Ayan. Nishan Milibed ko na blessed Sunday everyone watching from Rojas, Solano. Ayan. Hello Tatay Pedro Libed and Salvador Minarizi A. Happy Sunday po Sir JM and Sir June and to everyone who's listening and watching. And pa-shoutout na rin po sa mga friends kong nakikinig ko na naman. Ayan. Hindi mo naman sinabi yung friends mo na nakikinig. By the way, I Ano would yan, like papugto? No. Dami natin papugto. Kahit ko lang nga sagutan iti sonata da kayo nga duwa. What? Yeah, anyways, good afternoon, Ma'am Mina Rizzi. Enjoy watching. You may not show it, I may not know it, but it's real as it can be. You need no season, I need no reason. When it's your heart singing, this was meant to be. When you're both in love, both in love, seeing eye to eye and feeling heart to heart. Yes, we're both in love, both in love. With
with each other from the start. Everything's magic when we're together in this wonderland for two. There's nothing like it, won't try to hide it. Anyone can tell, there's nothing you can do, 'cause you're both in love, both in love, seeing eye to eye and feeling heart to heart as well. Both in love, both in love, with each other from the start. There's no need to worry when it starts under. Kabisado dito, actually. You've got all you need to know. We have the answer forever after. You're the one for me, and I'm the one for you. 'Cause we're both in love, both in love, seeing eye to eye and feeling heart to heart. Yes, we're both in love, both in love, with each other from the start. Na kahit kutuloy tayo papugto, tapamumit insingsingit. Iso pa ya. Nagpapugto ka kami na. Okay. Adyo mga talaga ti may isang segment pa iti ko ata. One, Programa. Okay. Kita ka mangar dito YouTube na tapay di request sakbay nga papugto ta. Tuloy pa rin. Yellow Rose. A single Yellow Rose. Ano man dyan request ni YT Clipson? Balasang Ed Halsema. Ayan, mag-hit request. Yellow Rose of Balasang Ed Halsema. Yun lang. Yun Ang lang. pa-magic ko word taltansan. Magic word. Well, Ay, tanatut. Ilocano da dito yung title na dati kanta. Kasi no, dati kanta mismo yung title na kasi naglaka eh. So, ang panunod at Ilocano title na dito, isa tayo ipapugtong. Pero dapat isurat ta. Tata niya pa nagpagbirok ti ko. Ika mga nati pagsuratan di uneg. Okay nga rod. That's simple apo. So, all you have to do is pugtuan nyo apo. Iti title nga aramidin mi. Iti dito nga sonata. This is a common song, kumbaga. Kat na mapalunod yung title na, the pepeso nga title na i-convert you into Ilocano. Something like that. Okay. Tano, kus gusto din surat mo, di pugtoyo, akit sa ganti mga bak, iti 200 pesos. So, aji board na tatay. Pentel pen or anything pagsuratan. Kaya pa nagbirok di bangir apo di technical department. When is pag-isuratan lang. Aha, okay. Nakakita na. Nagbayag ni John Mark. So, all you have to do, Aboket, i-text nyo lang, dahil naman nyo nga Ilocano translation na. Hambat nga actually exact nga Ilocano translation na di umarngi laeng
bahala kami mangipanagan, mangi-convert iti title na dating nga sonata. Okay, agsaw ka pa eh. Muti baga kaong muti mabasa ko eh. Yan. Ngaro, di mechanics na siyempre. Title of the song, your name, your age, and address. I-text nyo lang ako dito 0905-808-1259. Tatag, panunod ka pengarod. Aha. Okay. Oh. At ito yun na po, the Ilocano title na data nga sonata. Baliktad din ito lang no kuskus to the hulayaw. So, once again, all you have to do, pugtuan nyo ti title na dati nga sonata, and then i-convert nyo, i-translate nyo to Ilocano. Yan, kasdilaeng. So, number to text, 0905 808-1259. Yan, with your name, syempre, Asian address. 200 pesos na po, iti makapugto, iti Gan, kuskus. Ilocano title po Tibibirukan me. Yes, dito yan, the Ilocano yo. Dito yung nga sonata. I don't know why you said goodbye. Just let me know you didn't go forever, my love. Please tell me why you made me cry. I beg you, please, I'm on my knees, if that's what you want me to. Never knew that it would go so far. When he left me on that boulevard, come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Just one more chance, another dance, and let me feel it isn't real, but I've been losing you. The sun will rise within your eyes. Come back to me and we will be happy together. Never knew that it would go so far. When he left me on that boulevard, come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Maybe today I'll make you stay a little while, just for a smile, in love together. For I was shown the place I know in Tokyo where we could be happy together. Never knew that it would go so far. When he left me on that boulevard, come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Never knew that it would go so far. When he left me on that boulevard, come again, he would release my pain, and we could be lovers again.
Awan na nga ba? Ang tinakaalang akos gusto dyan tin surat mo. Awan na. Okay. Nalawag nga medyo bagtatay. Han nga eksakto nga translation na. Ngayon na niya din na isurat min, isuti masuro. Ta siyempre isuti pugtuan nyo nga word. Okay. And as far as I'm concerned, kalsada is not an Ilocano word. Kalsada is Tagalog. Yan. Anyway, awanti na nga ba? Okay, tatay, igit kalsada ka no, Dejay. So, it's not, kalsada is Tagalog, ha? Ulitin, kalsada is Tagalog. And the Ilocano word na is dalan. Dalan din na isurat po. Ayan, as you can see on the screen. Dalan, that yung word nga papapugto mi. So kasi apo kasimple, iti game tayo. Haan man iso na nga hanman nga Na-translate Ilocano. I mean awan man tin nga bak, that's it kas diti proseso na si agisurat kami iti Ilocano translation nga amumi nga kuskusto, it can be wrong, it can be correct, pero no nya din isurat iso ti masurot yan. You can make a lot of guess no kahit yo awan ti unlimited guess detoy, okay. Ayan, so bumasa ka pa iti pangablaw and then nagkita pa iti sa bali nga Ilocano translate da. Dito yung nagbasa na eh. Yeah, okay. Nagpatinggam na tayo. Ayan, shoutout kay Aaron Baligod from Esperanza Martinez and Tessie Gulyaba watching from California. Yes, good afternoon, Ninang. And mapagpalang hapon po Sir Jun and JM. Pabati nga po kami dito sa Labinab, Family Bulan at sa lahat ng nakatutok ngayon sa programa nyo, Sir. Thank you. And hello there from Oliva Mendoza. And happy Sunday kada kayo, sir. Aming ngagdengdengag. Listening from NCR. Kas kumanyakan tanga. Tamag magkengka. Dedicated to my love, MJ Castro. And dapat requesti. Alas 3 ti parbangon. Kuna nga. Naimbag nga malam, idol. Mabilin nag-requesti kan tanga. Alas 3 ti parbangon. Thanks, idol, from Eri May Labugen. Yan. Ang hilita ni Menzo. Pasyarat man karuba. Ni Menzo family. Tibilya Carmen. Titi Barrio tayo. Okay, next word apo English. Hang Ilocano ti pabirok mengem two strange words matata. O yan. At a twist na hanga ahawan nyo nga Ilocano gayam. Yan. At a twist di tayo sa narigat sa. Madi ulit ang tanong-tanong. And then ito oras niya. Okay, aksubli kami tulatan na pa. Wait, our new pakulo na niya tima panunod me after a few reminders. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College.
with POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area,
air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, we're back California. mga katropa. Mr. Still and with Mrs. the Barry katropang and Maricel June Totok and the katropang and John Mark. Miss Lorraine Dito lang Valdoria naman of ng programa at USA. kami Manon, dito 104.9 CJ of XFM Baguio. San Diego City and soon Pacific Star 95.7 International XFM Employment Tugigaraw. Agency. So, Para kadagiti kayat na tabayanan nyo abra ako sa ay, Jepa di mo nang Lasio Tao, i-event no, Kasuma Hong July Kong, ay July Singapore, 6. Malaysia, Tugigaraw. Jordan, Kiji kami Kuwait. ito abong For programa inquiries, Tugigaraw. please visit So, our nearest makita kayo office to, Tugigi, located at Aglawlaw, Alicia kaya Isabella Barong Branch, Environment at second XFM floor, Tugigaraw. room Ayan. 201, Hindi may DZV isang, Building, Maharlika Highway, Bangkok, Magsaysay, abong, Alicia pumigsa Isabella, nga in estasyon, front of Our Lady of dita, di Atocha paano, Church. dita, Cagayan. At Santiago So, City Isabella Branch, Antabayanan na kami, ground floor at padaanan, Mafaro I should Building, say. Maharlika Antabayanan Highway, is, Villasis, Tagalog word, Santiago wala. City Isabella, Just like in front of kalsada. Northeastern Yeah, it should be College. dalan. With Okay, Karod. POEA license Actually, tayo po, the original nga mechanics, iti, 210-518-R. We don't Panang collect papugtume, itid mi kada kayo, I mean, insurat mi apo dito, iti title na dating nga sonata, in Ilocano yung laeng, that's simple. Ket no sino timo na nga makaala, iti title na ket makaawat apo ti 200 peso load or GCash. Yes. Courtesy of, syempre, ni Kabsat Perikin Maricel Totok and Rainier's Private Resort at gito abong nauding sponsors tayo. Okay nga rat, ulitin mi ha. This is a Tagalog song actually and naumum ti title na Go ahead and translate it in Ilocano. Tabakasikan ti mga bak ti 200 pesos. And the song goes this way. All right. Tama, walang laglagan na sama-sama nga hanapin ng liwanag na tayo'y magpapaano sa isang daloy na maghahatid sa atin sa isang mahabang panaginip di nahihing. Oh, oh, oh. Huwag kang bibitiw bigla, huwag kang bibitiw bigla. Higpitan lang ang iyong kapit, maglalayag patungong langit. Hindi text, yan. Teka, kayawan natin to. Kung hindi na'y aakayin ka't itatayo. Yun yun, kaya hanggang ngayon tuloy, 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 tuloy. Huwag kang bibitiw bigla, huwag kang bibitiw bigla. Higpitan lang ang iyong kabig, maglalayag patung. Huwag kang bibitiw bigla, pikit ang iyong mga mata. Higpitan lang ang iyong kabig, maglalayag patungong langit. Oh, dalangabak na. Dala nga makan. The first one apo nga makaguess iti pudpud nga Ilocano na. Nagkit dagit isang bala. Ating tinig, ating himig, agos langit. Eto na tayo, eto na tayo. Huwag kang bibitiw bigla,
Yan, exciting amo ti napasamak. Ang mga apelyido na. So nga ro, anyway, with your name, kung natanang mo na, hanta mang imbaga nga with Sabagay. your full name. And Right. then, iso lang tinakaalang mo na. So, nagpaliw lang ti spelling na. Di kanya na is Ilocano, Ilocos, adi kanya tagat Ilocano for decade do. Ah, Okay, so we would like to show you our inaramid nga title na po. Because the title of the song is bitiw. Bitiw. So, iti Ilocano na is, para kata kami is Ebat. Ayan. Ebat. Ebat. No, dito i-for decade do. Pero, no Ilocano ti Ilocos is Ibat ay. This E is I. Yan. Ibat. And we have a winner. Tawagan mo, balong. Record na Isutin mo ng taga-cordon. kaya kitantaman no kasi ano nga sumumpat at Sorry. you didn't have money left on your account. Hello. Hello, idol. Oh, hello. Ayan. Nagan, full name man. Di lang Nagan, first name mo, tingkabil mo kay. Walter Miguel, idol. Walter Miguel, apay ta JR. Ay, nagan ko ti pala, idol. Pala, yun, agad yun, ha? Walter Miguel. Okay, Walter mano tawan Miguel. na 25. agi eskwela ko na. Yan, agis eskwela ka palang kano? Ay, trabaho na kun, sir. Ay, madi ka nga naabutan ti K-12. Aman, sir. Man. First batch. First batch. Okay, batch okay. ticket to well. Ayan, nangaparte ti cordon. Wigan, idol. Ay, wigan. Madaldalanan no agpanta no magnata dita ko idi. No, idi hamping nga nalukatan ti may isang away. One, DJ, Nagkanta ta idi. Wigan. Wigan, nagkanta kami idi One, DJ, kasarti ko ide, family banhan. Banhan. Okay nga ron. Banhan. Okay. Ban. Congratulations. Yan, iti title lakat. Ebat. Ibat. Ibat. Ayan. Ayan. Ngarod, kumablaaw kan. Ay, kablao ko to dito yung min, idol. Hawa. Naimbag ngal daw. Nadyalaan. Load or Gcash? Gcash? Ay, lang, idol. Gcash na lang, idol. Sige. Ano ti Gcash number mo? Dati mo lang? Timid lang, idol. Sige. Sige. Okay, congratulations. 200 peso Gcash. Sige, idol. Thank you. Welcome. Okay, thank you. For the meantime, nga na ag-lolot pala ni John Mark iti hindi na nga back here sa Peace. Sipot pa'y di damdamo, ngayon ka masarap. Kas ka man latay talayap, nga nangasang kaniyak. Kas sa ginawiyag ko, mantay kaya rigak. No di kan na puros, patay pagtungpalan. An-anuwem ta pintas mo, nga iningong utem unay. Di met umanay asanikwam, nudong tendi patay. Agayat ka itang, takasan sa diwaan pa'y. Yan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Sipot pa'y di damdam, ngayon ka masarap. Kas ka man latay talayap, nga nangasang kaniyak. Kas sa ginawiyag ko, mantay karigat. No di kan na puros, patay pagtungpalan. An-anuwen ta pintas mo, ngayon iungutem unay. Di met umalaya sa likwam, nutong tendi patay. Agayat ka itang, takasat sa diwaang pay. Yan tangay at tuyak, nga agtari gagay. An-anuwem
Agayat ka itam, takas at sa diwaang pay, yang tangay at tuyag, nga agtari gagay. Yang tangay at tuyag, nga agtari gagay. Yun o. Damanan, hindi pa pugton tayo na po, katropa. Yan. Medyo exciting namin eh. Ayan, good afternoon to Attorney Joanna Agabao. Yes, she's watching. Yeah. Ayan, awan pa lang nga po dito mo. Tawag please. Tagpapagtutay manen. 200 pesos load manen apo. Iti maawat. Iti si asin naman na po nga kusto. Iti panangit translate na. Iti sao. Nga, bueno, title. Iti sonata. Nga, it can be a word or group of words. Ayan. So, isa ka na yun na po. Kita naganyo. Edad and address. Ayan. Ibakante yung first line. Tadi yung i-text. Tadi title na. That's simple and that easy. So, Manu, iti pa-premyo balong? 200 pesos. Ayan, load or Gcash. Courtesy of Uncle Perry and Auntie Marcel Totok of California and Rainier's Private Rainier's Resort. Resort. Located at San Sebastian, Ramon Isabela in front of San Sebastian Integrated School. mga kumabirukan. Tadi Yan, ito yung except yun eh, nagadupay oh. mga go ahead. Hello po mga sir. Guwapo pa. Bati nga po yung asawa kong si Umpok na sobrang guwapo. So, Pa? agar-aruyot eh. Kung ano ginagawa po na dito. Teresita, umang pagdamdamag. Sino ti katungtong natin? Marge, anong ulam nyo kung kunana mo? Nalpas eh. Kita tatayan. Ni Filipina nga yung nabasa mo? Lazaro? When? Ako Oh. pa birthday. Good afternoon to Uncle Mac Marcelo of Pagrangayan Ramon Isabela. Yan. So, adaman na po tinapanunod mi nga title iti sonata. Ay nadaman nakita min nga sonata tata i-convert yo iti i-translate yo ti Ilocano iti title na daytoy. So adabasit twist na. Kumbaga ino examination kat adabasit iti ana di may kadwa nga paset nan easy and this time medium type of examination tata ti twist na. Masapol yung i-analyze. Okay nga Rod, ato yan. Ano right minus wrong siya. Haan. And the difficult part, so dagi essay no ka kasdayan. Yan. Nagrigat iti. Diya kaya nga sublyanan na, di panahon niya, basbasak pa lang talaga nga makapamagay di panahon. Sige kanya tinagbalin nga nakatroma, ng trauma keng ka. When it comes to studies. Ada? Mat. Trauma ka di dyan. Kanya tinapasama ka. Basta. Hindi masurutan. Karigrigan na nga mat. Okay, during my time, dahil mit chemistry mi, iti nga Chem 1 and Chem 2, iti ng trauma kanya, talaga mga pamagaan na, iti panunod ko, in solving redox reaction nga kunada. Nagriga. Di kaya nga sublyanan na, di nga panawen. Okay, nga Rod, dati yun iti may kadwa nga sonata nga papugtuan, may kalon may kalon na to. Napugtuan dyan muna eh. Okay nga rat. May kadwa pa lang may kadwa pa lang amang titi pa premyo. So title of the song translated in Ilocano. That's simple. And Yeah, name, age, and address. Detail lang 0905 808-1259. Okay, dato yan ti sonata. See the tree, how big it's grown, but friends, it hasn't been long. It wasn't me. I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a tree. Then the first snow came, she ran out to brush the snow away so it wouldn't die. Came running and all excited, slipped and almost hurt herself. I laughed and I cried.
She was always young at heart, kinda dumb and kinda smart, and I love her so. And that surprise that we the puppy kept me up on Christmas Eve 2 years ago. And it would sure embarrass her when I came in from working late, 'cause I would know that she'd be sitting there and crying over some sad and silly late show. And honey, I miss you, and I'm letting go, and I love to be with you. If only I could. She wrecked the car and she was sad and so afraid that I'd be mad. But what the heck? What the heck? Though I pretended hard to be, guess you could say she saw through me and hugged my neck. I came home unexpectedly and caught her crying needlessly in the middle of the day. And it was in the early spring when flowers bloom and robins sing. She went away. And honey, I miss you, and I'm letting go, and I love to be with you. If only I could. One day while I was not at home, while she was there and all alone, the angels came. Now all I have is memories of honey, and I wake up night and call her name. Now my life's an empty stage where honey lived and honey played and love grew up. And a small cloud passes overhead and cries down on the flower bed. That's honey love. And see the tree, how big it's grown. But friends, it hasn't been too long, it wasn't big. And I laugh at her and she get mad. The first day that she planted it was just a twig. I miss you, and I'm being good, and I love to be with you. If only I could. All right. Tawagan tam, dyan na nga ba? Ako kabi, ito makapagkatawa, kita answer da. Kita mampay, kita answer kita tuma. Okay, ori ta amutan nga isutin na nga bak. Samit. Yan. Yeah. Samit. Is wrong. Lakay ko na. No kabaelak. No kabaalak. Ay ayateng ka, mana pulot kung wala pa. Pulot, okay. Ado da nga nakasungbat pero siyempre tim agay muna nga nakita nga nag-pop up. Okay, and congratulations, iti na nga bak, tawagamon. Yan. And the title apo, iti correct translation na. Hanga daytay kaputa endearment dagat honey, ay nawagan na mo iti lakay. Tatayan na lakay ko na. Okay, honey actually is the produced by our bees. Yan. Dito kita, studio pulot Tagalog nga sa ODJ pulot. Okay, and iti Ilocano translation na is atatan. Yan. Tiro. One. Tiro. According to kapay ata Google. Hanla nga amo nga talaga nga tiro. One. Yan. Dero. And our winner is tawagamon. Tawagamon. Doktor Detoy, doktor.
Butan, si Mong Batin. Hello. Mga idol. Oh, good afternoon, sir. Oh, ibagam nusin mo ka. Ate, kasla kandidato man nga tirada, kasla kandidato. Kasla kandidato ka no nga tirada, sir. Kaya Kataga Ramon. Ato ini Emilio Castillo, kandidato para vice kapitan. Ato sumaruno nga panagpipili. Wow. Apaw. Mayaman. Madaling lapitan, mahirap hanapin. Okay. Ayan, title di kanta ka no, sir. Diro. Ayan, Diro. Is correct. Ayan, Emil Castillo, 60 years old, Bugalyong proper, Ramon Isabela, 3319 Philippines, Bigasan sa Palengke. Yes, and enjoying the benefit of 20% discount in Yes. all drugstores nationwide. Okay, congratulations. Namagam na kwa. Hello, do you know? Dajikas mo, sir. Awan gigas ko, lodloptan. Kasji. Kablawa manggayam ni Mayor-elect Giovanni Vizcarra. Happy birthday. Yan. Okay. Okay. Itinagan ni Apo Mayor akit agiyaman. Napangkagarod ka nun, makipangan, sir. Ay hangko sigurado ta awan tikat bakti balay. At pinapananda kita kabalay ko. Amok dita inggalot da isuna, imparaok da jinti kama da ita. Agitaya aso ka na pusa awan bantay. Datala unay kay. Sugor nga nang ala ka tipo. Aso tano dagbantay tatay sumutiban bantayam. Supaya. Anyway, congratulations. Sir. Atay mat lang nga number, sir, Tilodan. Well, natin lang. Okay, sir, congratulations. Thank you. Okay, thank you very much. Okay, that's it po. Our winner of 200 peso lot courtesy of Kapsat Perry and Maricel Totok of California. And iti word na po is Diro. And actually, the title of the song is Honey. Yan, dito jay produced iti B. And iti Ilocano word, translation na is Diro. It's not pulot, ha? Okay, Diro. Adda matiso nata nga Diro ni Ayat. Tadiro ni Ayat. Ayat. Tanan namin, maminsan pa'y di samit ni Ayat. Ayat. Okay, our time is balong. Alas is dos. 2 o'clock in the afternoon, and we will be back on more songs after a few reminder. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, and Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jeba Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jeba Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Okay, we're back and you are still with Katropang June and Katropang John Mark. Hindi lang nga po numero 1 ang programa. Adda kami manon, dili 104.9 XFM Santiago City Exciting. and 95.7 XFM to Gigarao City. Practice kung balong iragpin iti 95.7 XFM to Gigarao. Okay, nga rod, dito mo tao, gamantaw ba din ang malawa ti tawag pa ilaeng. For the meantime, ano da kita pangablaw dito YouTube? Yan, aji ka nung request ng Yellow Rose. Ni Auntie Normalita. Bermudez. Okay, akit pagbigyan ta. Yellow Rose nga rod, iti kalikaguman na. Well, shout out Tito June. Happy Sunday from Jake Fernandez. Ayan, shout out. And taraki si Kangay. Siyempre taraki kami mo lang Ayan, ada manan sir. Ngagpakablao dito, General Prim West. Bangar La Union. Shout out po mga boss from Magpali family. Salamat. Okay nga rod, as you said. Salaim garo, Auntie Norma. Isalam takabay mo. When I walk this morning
teardrops filled my eyes. It was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. Did you know that yellow roses mean you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray, leaving throw our love away? Why did you leave a single yellow rose? You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. And you said goodbye with a single yellow rose. Nagtagaro dyan guys mo, Monte Norma, Bermuda City, Barangay Cebu, San Isidro. Biro ka pa hindi sa Bali, walong Kapay nga. I mean Basaan? Basain. When ni Janabel Tabios, Blessed Sunday mga idol, nag-request naman dyan kanta nga Kawar ni Aya, big thanks po. And Rara, pa-shoutout po sa mga taga-Bliss, Bugalyon Norte, Ramon Isabela. Lalo, dagitaya, taga Santa Ana, Cagayan, watching from San Fernando, La Union. Paragas nga po ng ngayon at kailanman, sumpahin ka ni Basil Valdez. Tepay ko live ti XFM. Yan, pa-shoutout mga katropa from Ma'am Arlene Aling Dayo sa Kasak. And shoutout to Ate Nerissa to Ginaybanhan, tatalang nga makitagbuyat to eh. Yan. Wow, hello. Good afternoon, kan kasama ito ni Ma'am Rita Banhan. Rajida siguro ko, damdamamit lang ay birthday-han. Yes. Yes. Yan lang. So, apo, kaaruba katropa, at yan, manen, sa bali manin na papugton tayon, another 200 pesos as of load or Gcash equivalent. At kaniyayo apo niya di kaya ayo, when no kaunay-unay ta kami unay, no kayo ti kas, kita agsin nabat tayo, no sa dino ti pagsasarakan, tayo yawat mi, yabrasa iti duwagasot a piso, nga nangabakan yo iti isipa mi. panagpapugto. Mayat sa dadya isipat na. Okay. Aha, madi no kwarta kit anda unay kwarta basit lang agatad. Okay. Dito kita mang paisem lang iso nga it can be load or Gcash. I mean handang kali kagumanen di makipagsinnarak. Wala na damat ti Gcash yan eh. Not unless ket datang pakapyon. Ayan. May kay pa dito ita pakapyon itulo jud dito pakapyon da kayo ti saga 350 di may isang order. Ati tumbler nga dadakkel. Wow.
Okay nga rod, dati na po di dat-datlag nga sonata. All you have to do, pugtuan nyo ti title na and then translate it in Ilocano. Yan. No, agpada tayo iti answer dito apo. Pakita mo nga Ako ba eh. yung napakita? Nakakasta tayo, nakasama Ay, ka na eh. okay. No, agpada tayo apo iti insurat dito ket si kayon apo ti dachansana nga mga bak ti 200 pesos. Okay. One, load or Gcash. Awan apo ti uma mabaling kayo nga agi patulod iti maximum of 2 entries lang matatap no nga dadi matatek iti inbox mi iti teteksyo. Duwa Wow. laeng iti maximum nga pugto. Okay, very Marod. simple lang. Title of the song, translated in Ilocano, name, age, and address. Dito lang, 0905-808-1259. There's a kind of hush all over the world tonight. All over the world, you can hear the sound of lovers who love. You know what I mean? Just the two of us and nobody else in sight. There's nobody else, and I'm feeling good, just holding you tight. So listen very carefully, closer now, and you will see what I mean. It isn't a dream. The only sound that you hear is when I whisper in your ear, I love you forever and ever. There's a kind of hush all over the world tonight. All over the world, you can hear the sounds of lovers in love. So listen very carefully, closer now, and you will see what I mean. It isn't a dream. The only sound that you hear is when I whisper in your ear, I love you forever and ever. Just the two of us and nobody else in sight. There's nobody else, and I'm feeling good, just holding you tight. Apo. Oh, kita na. Echo. Kanya-kanyang Google lagi to eh. Okay. Ano dyan kung awan din nakaala dyan exact word eh. The word but it's not dyan. Di talaga nga yung surat mo. Oh, dyan naisurat ko nga talaga. Danda na yan tanay. Uy, niso lang nga talaga tinadamdaman. Okay, I guess this one is the nearest. Yan. Kaputa awan iti di exact aket 100 pesos laeng kita. Load. 100 pesos laeng ta iti Paulo. Paulo nga
Translation na po DJ, a kind of hash is atoy kita ti panagulimag. Okay, deta apo iti Ilocano translation ko dita. And iti kasi kan? Adda kita tinaulimek. Yan. Our winner is Tawagamon. Yan. Sige, 200 pesos lo tantabakano. Madintog pamilya tayo tinaimbas ng spaghetti. Deta no ag birthday. Ganda na kayo mag-70 dito eh. Well, ag 70 nga. Tawin na. Madi 68 ko naman eh. Oh, ana. Mura nga dago. Asidag, iso kasi gan actually. Ajay. Yeah. Okay. Anyway, ada kayo mo kablaawan ninang. Happy birthday kay Mayor Giovanni Vizcarra. Of course. Okay. Nagkabukam diyan. Ana, adot kay tama kami nga parbangon ta tinapang kami. Wow, nagsapa kami. Ngayon mao mo nakariay. Awan na. Wow. Yan, okay. Iti title na nininang is, ano tin paulo na? Adda kita tinaulimek. Yes. Oh, dapat, okay, adda nga talaga na. Adda ko na na. Wow, adda. There's a kind of restaurant. Adda kita. There's a kind ko ng rod of Wow. hash. Ana, di dyan ti lyrics na, pero yung title, Kind of hash lang. kind of hash. So, kita tit, Kita singular. tinaulimek. Okay, anyway, 200 pesos ninang cash or Gcash. Gikas. Gcash Ayan. ada, Gcash na rin. Makadlawak, dinuming ko mga abakon. Thank you again. Okay, Oh, nila. kablaaw. Nagpasa- Aji game. Request kasi ay. Request, ano ajay? Till I found you. Until I found you. Yeah, okay. Okay. Okay, Gcash number, Ma'am Abel, ating man lang. One. Okay, congratulations. Thank you again. Alam mo, DJ, request ni ng Till I Found You. Adang Ay. talaga. Nay, duwa mo, nay. Until I Found You. Natin na nga tatoy. Maday till I found you siguro aja, I know. Kasi Till I Found You, among more na dyan. Maday, sika. Nothing here till I found you. Ngon, baka dahil. Barbara Streisand, Keniko DJ. Mama Belly, text mo man, no, ate, When duwang ngamin din 590 or 957. Ti Gcashan. Yan. Panagidap. Nako, nalobat. Nalobatak? Po, mangibabain deta nga cellphone Ni- na. Until I Found You, actually, baka no dinamit nabutan ni Ninang ato Until I Found You ni Barbara Streisand. Nothing lit till I found you. Kuna na. Until I Found You. Ato yan. And this one goes out to Ninong Gilbert. Ay, aja 590. Yes. And Ninang Avel of Bugalion Proper, Ramon Isabela. Ang proper norte. Ay, Bugalion Norte, the Liz. Executive Assistant for Cooperative Development Incorporated. Di ka mo na matuloy ito kaya na. Okay, good luck, Ninang. Georgia ran me out and all I want you in my arms and let me hold you. I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Georgia pulled me in, I asked to love her. Once again you fell like a child. I never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into.
I was lost within the darkness, but then I found her, I found you. Shout out to John Mar Sanglay. Jangan ulat ang Gcash na kargaan mo. I would never fall in love again until I found her. I said I'll never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. This time, ladies and gentlemen, here's a song from The Carpenters. And itad ni John Mark Karatayo amin. The hardest thing I've ever done is keep believing there's someone in this crazy world for me. The way that people come and go through temporary lives, my chance could come and I might never know. I used to say the promises, let's keep it simple, but freedom only helps you say goodbye. It took a while for me to learn that nothing comes for free. The price I paid is high enough for me. I know I need to be in love. I know I've wasted too much time. I know I asked perfection of a quite imperfect world, and fool enough to think that's what I'll find. So here I am with pockets full of good intentions, but none of them will comfort me tonight. I'm wide awake at 4 a.m. without a friend inside, hanging on a hope, but I'm alright. I know I need to be in love. I know I've wasted too much time. I know I asked perfection of a quite imperfect world, and fool enough to think that's what I'll find. I know I need to be in love. I know I've wasted too much time. I know I asked perfection of a quite imperfect world, and fool enough to think that's what I'll find. Okay, that's Pagkita yan, so nato tagijayan. I need to be in love and Ano? Until I Found You. Yan. Ako mati magita kang chatan dito yan. Ado pa ilang po yan met kitingem. Ako Subay. mati chata. Yan. Yan, pero kasi man I think they call this love. Ay, di kanta ni ko ah.
Elliot. Well, isa naman ta dyan? Ako pa'y kabisado actually. Ako pa'y unay di oras tang kami nag-practice. Isa pa ya. Okay. Malpas siguro dating ako week. Yan. Say they call it love. Cold This love. This cold love. Say Yan. they call this love. Yan. Kaar-arngi mo lang data nga sonata. Mhm. Ana. Ano pa ba? Ano di bro kung batatay? Ata ni... Ay, ajim surat mo nga muna. Biro ko ma. Sige, tayo papagto. Well, sige. Okay, just for fun this time, kitaan taman no adas sa mong bat. Awan ti premyo apo pero kaya't milaeng kitain ti vocabulary ti Ilocano no. Amoy nga Ilocano daytoy nga sumaruno nga kantain mi. Just for fun and syempre pasaem mi no dagita sino dagisim mong bat. Well, Okay? kan miti ano tawag ito yun? Kami di Pagkilala? Pagkilala. Lack of appreciation. Yan, okay. Awan ti premyo na ito pag-ayaman laing apo. Kitang tayo man no, amuyo ti title na daytoy. Ay ti Ilocano title na daytoy nga sonata. Okay. Met gamin dato yun, alam mo yun, makapaturong nga sonata. Siyempre. Okay, ato yan. Okay, yeah. Just Ah, for fun. just awan for fun, wala pang munang premyo. So, anya ti Ilocano title na iti dati nga sonata. Okay. Sip-sip mo itong mga cellphone mo. Oo. Take note, awan premyo na katuwaan lang. Game, tawagan mi, syempre. Ayan. Tawagan mi. Tawagan may tag kablaaw. Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Ngayon na rin magkakalayo. Bakit kaya minsan sadyang ay damot ng tadhana? Oh, sayang, sana'y nakilala na kita noong ako ay malaya pa, katulad mo, malayang nasusunod ang puso. Sana'y maring ibalik ang kahapon at tuwa'y magisnan na ang pag-ibig mo. Sa dalangin ay iniling kong lumakad sanang pabalik ang panahon. Sana'y maring ibalik ang kahapon at iguhit na muli ang nakaraan. Sana'y kaya kong baguhin lahat sa nakalipas nating kasaysayan. Oh, sayang, sayang, muling dumating sa buhay ko ang pag-ibig na katulad mo. Bakit kaya minsay sariyang kay damot ng tadhana? Oh, sayang, pagsuyong ngayon lang dumating, hindi na maaring angkinin ng katulad ko. Nagriga mo, idol ka raw. Wala nang kalayaan pang umibig. Pero ito nakapugto, di ba? Ada, doa. Sana'y maring ibalik ang kahapon at do'y magisnan na ang pag-ibig mo. Sa dalangin ay iniling ko
likas nating kasaysayan. Oh, sayang. Oh, sayang. Sayang. Okay, at ito nga na nga bak. Tawagan tayong tatamtama po. Ito nagsubli. Dagiti 4-decade duo. Accept sa bilingan tapo tagiti pagayam yo and still with you katropang June with katropang John Mark dito nga po numero 1 kung ako na talaga mga numero 1 nga pro apit kilo dito ano Ikala po danom. numero 1 nga programa Adda kami manan dito na kilo nga botelyas apo sa nagmatiti pa na kilo nga botelyas kung talaga mga kilo ni ayan as you can see on the screen. Apet hindi kam tinaputong nga tanom. Nagkamali ka? Huwag nga raw. Ayan, so wala nga Hanggang nga nai-optat tayo. Okay. Okay. Dito yung Sorry, numero sorry. 1 Hanggang nai-off ko tayo camera. Hanggang nag-commercial. Ay. Okay, dito yung numero 1 programa. Adda kami manan dito ay XFM San Diego City. Nga soon to have us DJ 95.7 XFM to Gigarouse City. Thank you so much at the management, the Yes to Health. Apo,
kay kaya tanda kanu da iti programa ta sa Jai di Parna. Okay, Rod, iti yes to health apo kat agar arami iti libre nga check-up kan consultation. Ket tibet pakagatangan dagiti na dumaduma apo nga ag-agas Produkto. na produkto da kas kumay iti Santon Plus Herbal Soap nga Premium nagibas ka- D3 soft nagibas gel. kapag digos kan. 1. Premium D3 soft gel capsule. And Santon Plus Herbal Capsule. Santon Vitamin C. Nature Soya Coffee nga susarek. Turbo Dietary Supplement for Men nga gusto sa rem. Malang. Matias ka. Ay, mati ba? Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Gold. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus, Santon Plus Vision X Plus. And Clear Skin Beauty Soap. Premium D3 Coffee And Mix. Santon Herbal Soap. Ayan. Iti yes to health. Kaya Apo, na dapat jay Santon Herbal Tea. Ayan. Tapos na dapat jay Santon Coffee nga with with collagen glutathione. and glutathione. Iti yes to health apo kat masarakan sa J. Alfonso Street, Barangay Centro, East Santiago City. Asidag lang apo ti Unisan Parking Lot ket ada kay tiyo apo nga tamagen amwen iti daytoy nga grupo kat tumawag kayo lang apo sa Jai 0910-018-7529. No kay yung maki-appointment kay kung Santon Gold Coffee Mix palang tawag doon sa may collagen and Okay. glutathione. Ato ti simong bata po to tay, ijay going back to the name the tune, ato ti simong bat ket may isa tayo ting kuskus to ti simong bat na ni Madam Alice. Yan. Iti Itchagi Isabella, thank you so much. And iti title na po kat kailala. Datan, iti isurat ko ni screen. Makita yan. Kailala. Talaga. Kailala iti Ilocano translation of the new word nga sayang. Kailala. Yan. Kailala mo. Wan, Nagsapa nga pimanaw ti lubong. Diba? kailala mo. Kailala. Kailala. Okay. Iso ti kuskus to. Kaya isa mak nga mang basa ka dito tuma. Hindi nang avel. Para na. Siksik ko na naman. Adi karot kasi. Sayang. Okay, sayang na. Sayang. Apo unay mat ko naman ni Apo ating unay Jenny mat. Dakiwag. Aha. Ato ni na-perdi ko naman ni Sean May Libet. Naperde iso sayang. Okay, pakasaknan. Pakasaknan. Edi kamo no nagala na din nga pakasaknan. Iso pay. And napay na kijay, kailala is correct o matinag. Ni Roger Farinas, tama naman siya. Wan. Roger Farinas. And we also have naimbag or ayaten ka kung namet detoy. Madi is wrong. Piman. Piman ni Kuchapin. It's also wrong. And ano dito mo tawag namin? Sino pay ba? Ni JR. Itakan agnanayon. Wala mga awan naayan na. Yan. So, kailala, tawagan mo, DJ, first correct answer ni Madam Alicia. Tapakanood naman ti announcement na ni DepEd. Amok nga nag-re-reshuffles dagiti PSDS and principals. Kumustahin taman iti pasamak di Kasi kati mga katungtong aram. Yeah. Hello. Yes, good afternoon. So, gusto ni Jay Pugdom and you have the chance now to make broadcast ninyo ti mapaspasamag dito eskwelaan niyo. Nalpas mi ti brigadan kin first week of classes ni kumpare. Yes. O di bakasyon ulit. Stress man rugi man ti stress min. Okay, ang nga na-reshuffle dagiti pi principal yo. Ay saan pa imit? Kami nga pa palubos nga umakar di school head mi, di head teacher mi ta nagmayat ti proyekto na nairugi na ito'y eskwela mi. Mr. Rolando Isabelo Jr. S. Ozo. Haman mabalingkat nga pawilam no iso ti direktiba iti region wenno ti SDO. Awon mit sandamik nga mayakar. Okay na saya. Tuloy. Ay nasaya at met no kasjay. Maituloy na DJ project na. Ano ti project? Pinapintas na ti Castillo Elementary. Wow, inik ka na siguro ti ko kita iti beads kada sequence kasjay pinapintas na. Basta di school facilities. Okay. Anyway, talaga mat nga no napintas iti pamalakad iti may isang head ti school anket.
kailala. Yan, di ka di? From the Well, word talaga. kailala, iti panagpanaw na. Okay. Supay Anyway, nalaik ka nga talaga nga Ilocano. Sige nga, Rod, at dapat sa bali nga kayo mga kablaawan. Go ahead. Advance happy birthday kini Uncle Godofredo Batarao, kini Cheryl Batarao, iti Solano. Ada yun. Barangay Rojas, Solano, Nueva Vizcaya. Ada Birthday yun. dating week. Okay. Damit nga, request man. Yes. Yeah. Mabalbalin. DJ is still at my door. Is still waiting at my door. Ang konsapay ng data. Anong harag niya? DJ nga rin ko Rosemary Blue. Ore deta, nangag ko ng naliday una eh. Nagsakit tinakom ko. Rosemary Blue, hindi nangag ko ko. Dry your eyes, Rosemary Blue. Kung ano natin ka iso. Mga ko ng apo nagliday nga kantaan. Baam ta, mga laak pa iti pigsa ti pakinakom nga mga kansyon dito. Sige, thank you. Thank you. Also, ayan, for joining. Actually, ada dagiti sunata apo nga makaapekto iti emotions iti may nga tao. Kasi kumakanyak, iti nangag ko dito Rosemary Blue, kasi lang ay some sort of creepy. Nasakit tinagam na dagsan. So, ko yung tuloy. Nadagsinti barokong. Eyes, Rosemary Blue. Wala ko na. Masala di nga maaklon di pakinakong kung ang kansyon na nakalit. Kung nagaroon pa ni Elizabeth Zimmerman, Magamalavyo, Sir John and Sir Jayan, and Jennifer the Kiwag, a good day po. Please play the song Dung Dung Wen for my son Gio, yan, who just graduated from his second course, BS Material Science and Engineering. We love you, anak. Thank you, Karuba. Yan. Ay, kaya po ta request isuna hantang amo hanta kayat DJ hanta mo DJ sunata nga kayat na kantaan ipakanta kanya tagat mangtid ka man lang sa bali nga sunata para kini Ma'am Alice. Hanta kayo mo kantaan? Aji na request na kanya mide. Ana? Aji kanta ni Paul Angka ba na yun? Engelbert. Paul Angka. Nakantatad niya na minsanin. Kantain ta ulit. Mamalin net. Sige nga rin paraking ka, Ma'am Alice. And iti school head yun dita Castillo Elementary School. You are my destiny. You are what you are to me. You are my happiness. That's what you are. You are my sweet caress. You share my loneliness. You are my dream come true. That's what you are. Heaven alone can take your love from me. 'Cause I'd be a fool to leave you, dear, and a fool I'd never be. You are my destiny. You share my reverie. You're more than life to me. That's what you are. You
Ako nga ton, di kita gefor. Madi, pukaw di dyan. Iwa, lang nga pukaw di dyan. So nga, baamon kita, titapila ko ang kanta and napupuyot ta dirabi. So nga, Amok kung sino na tumawag. sino? Di taga Alicia deta. Rizal? Good afternoon, John and Jan. Titapila. Sige, pagbigyan taman for the last minute. Katungtungan. Alright, pinustahan ta. Oh. Ang kami nagpo-phone bookin abot ado kayo una yung nga kargaan di cellphone yun. Hello, Sir Jun. Ay, sa bale. Sino detoy? natin, sir. Ay, Nag-answer tatay. taga kwa. Benito Siliben. Sige, kablaaw, banat, tiro. Ako na sa amin, Sir Jun, kablaon kay Manisi, nasuli nga Manisyo, ken thank you, tay. Kinetyo nga kumablaon na, ken nang ron na natanda, gini family libet, ako yung Pedro libet, kay Gian May, Saysay libet, ken ni Nanay Dan, family libet, special na tan, Sir Jun. Ket agri-request nakman garot, Sir Jun. Iti, akal bunga na kay. Awen, Sir John, sa ginagan-sir tatay nga may sawan lang ginagan ko. Jay, kailan na. Okay. Thank you, Sir Okay. Okay, thank you so much for calling Rod. Aiko. Words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. Words don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you. Words don't come easy. Well, I'm just a music man. Melodies are for my best friend, but now words are coming out wrong, and I reveal my heart to you and How could you believe it? True God's word. Ay, ginagatan ka eh. Don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. This is just a simple song that I made for you on my own. There's no hidden meaning, you know, when I say I love you, honey. Please believe that this is true, 'cause words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. It isn't easy. Words don't come easy. Words don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you. Words don't come easy. Don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you. Words don't come easy.
ket at pangablaw ito nga pong special. Kuna na please say hello to Nanay Pasita and Tatay Silvestre from katropa JB Viola. They are listening right now. Kuna na, so good afternoon. Yan, kahit medyo late na yun, 5 minutes na lang. Yes, 5 minutes to go. So, anyway, isagot naman katakuwada. Ito yung mauding nga sunata ta. Once again, para kin ni Nanay Pasita and Tatay Silvestre. Yan. Kahit nga ron, kada kayo apo nga katropa mi, agsubli kami tumanin next week, same time, oras, alas 12 ka na alas 3. Ayun na pintas mit. Dito yung laang 104.9. XFM Santiago City, exciting! Yan. Dito mga nga po makapaisa mga sonata para katatoy amin. Isang mapakabiyagat pang murmuray dagiti mata Taisag makaangkas mangliliwato'y kaunggag Isang madutisawen na aday isang mamagagura Aday isang mariawen na ka aday isang pamagustukin ka Uray adamin kanyang arigat uray painuang pupuntutak Uray painuwag paspasunutak Nuwes man nakrik nagmapagmaya Isem umisem ka man riyak ko Lawagan man ti barukong ko Taisem mo, isip mangay ayo Day ti pusok nakmuan ti lindo Yan, pahabol shout out Christian Siblag. Isem mapakabiyagat pang murmuray dagiti mata Taisip makaangkas mangliliwato'y kaunggag Isem madutisawen na aday isem mamagagura Aday isem mariawan na ka aday isem pamagustukin ka Uray adamin kanyang arigat Uray painuang pupuntutak Uray painuang paspasunutak Nuwes man nakrik na mapagmaya Isem unisem ka man biyag ko Lawagan man ti barukong ko Taisem mo, isod mangay ayo Day ti pusok nakmuan ti lindo Isem unisem ka man biyag ko Lawagan man ti barukong ko Taisem mo, isod mangay ayo Day ti pusok nakmuan ti lindo Okay, bye-bye everyone. See you again next week. Come on, dear.